Jezik se smatra jednim od osnovnih, konstitutivnih elemenata svakog naroda. Jezik i narod su sudbinski povezani. Ono što se dešava narodu, dešava se i njegovom jeziku. Nastali zajedno, jezik i narod zajedno opstaju i ne postoje jedan bez drugoga. Jezik nije samo sredstvo za sporazumevanje, ono po čemu se pripadnici jednog naroda prepoznaju i raspoznaju, već i oruđe kulture, izraz narodnog duha i identiteta. Plodovi umnog rada svih pripadnika jednog naroda izražavaju se, tumače i prenose jezikom. Čitav život i razvoj zajednice zasnivaju se na jeziku. Zato se s pravom može reći da je duhovnost naroda u njegovom jeziku. Sudbinska povezanost Srba i srpskog jezika oslikava se u srpskoj istoriji. Kroz nju vidimo da je srpski jezik često bio na udaru svih srpskih neprijatelja. Srpsko pismo je zabranjivano. Zabranjivani su i srpski pisci i rodoljubi. Ni danas situacija nije mnogo povoljnija za srpski jezik. Danas srpsko pismo zabranjuju oni čiji je jezik nastao na rasparčavanju srpskog jezika. Oni čije su nacije nastale rasrbljavanjem srpskog naroda. Današnji srpski jezik je prepun ubačenih stranih reči, iako zaiste u prebogatom srpskom jeziku postoje izrazi. Nameće nam se skaradno akcentovanje reči i izrazi koji mogu da se nazovu jedino novogovorom. Na meti ovakvog govora i akcentovanja, koje se poput pokvarene ploče stalno može čuti preko televizijskih programa, su oni koji srpski jezik trebaju da prenose budućim generacijama. Jezik je sredstvo povezivanja svih pripadnika jednog naroda u prostoru bez obzira na to gde žive i u vremenu prethodnih generacija sa sadašnjom i sadašnje sa budućim, jer potomci baštine sva dostignuća predaka koja im bivaju jezikom prenesena. Srbija je država koja ima najmanji broj časova maternjeg jezika i književnosti u takozvanom regionu bivše Jugoslavije, a ni poređenje sa drugim evropskim državama ne ide nam u prilog. Među pozivima za regionalno povezivanje i poređenjima koja se tim povodom prave, nikada se ne ističe razlika u statusu maternjeg jezika i književnosti u obrazovnim sistemima, a trebalo bi. Dok drugima ovaj školski predmet služi za jačanje nacionalnog identiteta, nama služi za njegovo rastakanje. U prilog tome mogu poslužiti i poučni, srećom za sada neuspešni pokušaj, da se iz planova i programa polako uklone pisci poput Vladana Desnice, koji su rođeni van prostora današnje Republike Srbije. A sve sa ciljem da se srpski kulturni prostor svede u granice u kojima se Srbija trenutno nalazi. I pojedini pokušaj prevrednovanja srpskog književnog kanona vode ka istom cilju. Srpsko je samo ono nastalo u Srbiji. Ostalo pripada Hrvatima, Bošnjacima, Crnogorcima, Makedoncima itd. Podvoditi srpske pisce pod pisce drugih nacija i jezika predstavlja još jedan dobar primer razbijanja srpskog kulturnog korpusa. O ovome sam govorila u videima pod naslovima Zaštitnik lažne istorije i ko optužuje Srbiju za krađu kulturne baštine, pa ih pogledajte ukoliko niste. Sve do sada rečeno ukazuje na činjenicu da se srpski jezik trenutno nalazi nad provalijom i od svih nas zavisi da li ćemo dopustiti da on sklizne u provaliju i nestane ili ćemo se boriti i štititi njegov opstanak. Pod borbom za srpski jezik prvenstveno mislim na srpsko pismo, kome preti nestanak i da je poslednji čas da se shvati njegova bitnost. Pismo je sastavni deo jezika, naše je najstarije i najsavršenije.
Zar je toliko teško njime pisati? Njime pokazujemo naš srpski identitet i ne dozvoljavamo da nas uklapaju u globalne šablone, baš kako to nisu dozvoljavali ni naši preci. Verujem da mnogi ne vide bitnost i da im je svejedno da li pišu srpskim pismom ili abecečedom. Upravo to tiho nestajanje uz razmišljanje da nije bitno vodi srpsko pismo u nestanak. Bitno je, jer srpski jezik i pismo predstavljaju temelj narodnog identiteta i najprirodnije vezivo u očuvanju jedinstva naroda, održavanju kolektivnog pamćenja i predstave o kulturnom nasleđu naroda. I umesto da u školama srpski jezik i književnost imaju status nadpredmetnog, dozvolili smo da se fond časova srpskog jezika u osnovnim i srednjim školama smanjuje i da biva skrajnut u korist novo uvedenih školskih predmeta. Kažem dozvolili smo, jer je to istina. Baš kao što je istina da se na osnovu nametnutih podela, prepucavanja, menjanja teza gde nebitno postaje bitno, gubi nit, a projekti poput nestanka srpskog naroda, od koga naši neprijatelji ne odustaju vekovima, se sprovodi. I dok većina traži krivca u drugome, ne shvata da smo svi krivi, jer smo dozvolili da nam prekrajaju istoriju, menjaju jezik, uče kako da govorimo, koga da volimo i kome da se divimo. Tako naučene mogu da nas nazovu kako god žele, ali ne i imenom Srbi.